Day, si kamot gayam ti aglablaba, Alicia, balasang ko. Apay ka di, Auntie Magda? Kaan anak mo laeng? Saan arumbang naglaba ka? Okay laeng, Auntie. Sana bali, basit laeng man. Ay na, saan ka din nga impagakan? Di na kun awagan iti Auntie. Nanang ko namlatan balasang ko. Saan kami pa'y nagkalaysa iti anak yun? Awan parikot iti dayta balasang ko. Mala, aglisi ka dita. Ta siya kun ti mangigelgel kadagiti bado ti apo ko. Alicia, ayan ni Nanang. Diyak mo't makita. Adda ijerwar. Anya ti raramiden na ijerwar. Bigbigat. Iso nga min tinagboluntaryo amang ituloy amang ilaba kadagiti bado ti apo ko na. Diyak ko makayat nga ipilit naman. Nasayat mo't kit di. No iso ti mangilaba kadagiti bado ni baby. Tapno saan ka una yung mabannog? Naanos dagiti dadakkel mo. No maipapan kada kami iti anak na, Jeff. Kasta talaga ni Nanang, Alicia. Idi pa'y lang amin nga arapaap na ti maaddan iti manugang kan apo. Saan ka di naibagang kanyak? Anak asawan ni Manang mo? Wen, nakiasawa ni Manang. Nga medyo mo't abroad ti pagnanaadanda. Sagpaminsan dala nga agbakasyon dito'y Pinas. Ala, agtugaw ka tamangan tayaw na Alicia. Agyaman nak Uncle Lucio. Angam sa anak pa'y amabisin. Ket no alas 8 ni ti bigat. Nagkapiak namin itay, Uncle. Umanay ka di dayta balasang ko. Ala, umay kakit din tagigiddan tayo amangan. Ha? Adda papanan mi kinitatang yu inton madamdama. Saan kanton ama kapangan no makariing ni baby? Hustaw ni Nanang Mau, Alicia. Mala, umay kakit din tamangan tayaw. Agyaman nak launay iti kinaimbagyo kanyak. Ay nasi kakit di mo balasan ko. Rumbang laang agbalin kami anasaya at kan ka. Kasi kakangarod ti asawa ti anak may. Oh, prutas para kada kayo, Alicia. Ay na, agyaman nak. Apay adi mo in text nga umay ka pumasyar dito balay ita. Awan mat nga min load ko. Kan sayang na agload up. Asidaglaan mo ti ayan nyo. When mat kiti, Akuray ka. At damat gaya man washing machine nyo. When? Kagat-gatang lang ni Jeff idi kalman. Talaga nagasat ka niya. Nagasat ka ni Jeff. When nagasat aklaunay. Saan amay libak dayta? Ay, naimbag pa ni Jeff. Tamo na ti responsibilidad na. Kan, saan pa'y asakit ti ulo kan ka? Saan la adayta, friend? Uray dagiti dadakkel na. Naanos damot la kanyak. Anak ti pangibilbilangan da kanyak. Uray saan kami pa'y nagkalaysa ka ni Jeff? Ay, kat, sana olatan friend. Friend, at kapeta pa'y. Nagbang lumot ti kapiyo, friend. Wen ginatang ni Auntie Magda dayta iti kumare na. Auntie Magda? Kunak man no kunam ananang ti kayat nan nga iyawag mo kankwana. Wen, ngam no daduma. Auntie, kunaklaktan kankwana. Speaking of Auntie Magda, jakpat makita diti balayo. Rimwarda ka ni Uncle Lucio. At ka no napatag-apag nada ijay sentro. Kastagayam. Wan, ni ma Jeff, at da trabaho na ita. Saan da nga tanga agungat na maamuan da nga dak diti balayda? Apay ko mga agungat da. Amot da diti tagtao ita, Alicia. Relax ka kadilaan. Nasaya at dagiti dadakkel ni Jeff. Saan akas ka dagiti daduma dita nga istrikto da. Simbang pat kayo matgaya man, Auntie Magda. Wen, itay-pay, Alicia. Saan kan arin tamok anapuyat kay dirabi Adtoy,
Itad ko kan ka, balasan ko. Ha? Anya dayta? Pasarabok dayta para kan ka. Anya nga kilinaon dayta a paper bag, auntie. Bestida. Tapno at damat usaram, adito'y balay. Ha? Ay na, agyaman naklaunay, auntie Magda. Awan ti rumbang apagyaman ng balasan ko. Maala, ipadas mo man kit de. Takita at no bagay mo matla ang ti bestida ag inatangkaw. Sikapay lang iti makamu iti anak ta Alicia, ha? Nas ka na sumra kang iti trabaho kita. Ane, Jeff, alas 5 pa la iti bigat. Nasa paunay Nag-text ngamin ni Ma'am Ira. Anda ka no ti order nga ipa-deliver na kanyak. Isupay a sideline ko sakbay a sumra kang iti trabaho. When matkit di nagbalon ka ka di? Wen, nagbalo nak. Taasaan nga isupay agatangag. When matkit di nasayat nga ron no kasta, Jeff. No marabyanak, kahit naasawan, adumanan ti order nga i-deliver mi. When maawatan ka, agan-anad ka. Ala, agrubuhatak nga rudan. Narabyan ka mat anagawid, Jeff. Ado nga minti in-deliver mi. Pasensyakan. Agpilas ka nga rudan, tamang rabiitan. No kasta, saan ka pa anangan? Anya ka lakit din Jeff. Inuray ka tapno adda kagiddan mo amangan. Okay lang kanyak, no imuna ka na anangan, Alicia. Saan na big deal dahi ta kanyak? Sige, tagpalasak na rod. Mabit lang Sungbatak ti awag ko. Sino dahi to mawawag kan ka? Ti katrabahwak. Agkape kan, Jeff. Nagtimpla kiti kapem. Agyaman Anyan, nagkape ako ni tay, Alicia. Kasta ka di? Kaya't kung tiyagan na muna ako ni Tisilenta. Saan ka kading agtrabaho ita? Saan? Aginanak pa'y. Jeff. Apay manan. Okay ta ka di lang? Uwin mat. Apay na damag mo dahi ta? Kalaat nga na nagbaliw ka. Kaslalikliklikan nakmatan. Mabambanog ka lang iti trabaho. Sigurado ka di? Wen, okay talaeng. Awan mat ti parikot. Adda madlaw ko, Alicia. Anya dahit amad madlaw yo, Auntie Magda? Nagapa kayo kadikin ni Jeff. Saan mat, Auntie? Una, tadang agpaiso dito'y balay. Ngam ijay matsalas akanayon ti ayan na. Kanti cellphone na latan tikit kitaan na. Di nansapay mat maasikaso ti anak yaw. Kinapod no na. Jack matlaam mo ti makagapo, Auntie Magda. Kalaat ti panagbalbaliw na. No agsaludsudak mat. Kanayon nga ibaga na nga okay laang. Uray mariknak asaan. Mala, bay ang balasan ko. Kasaritak to ti anak ko may papan iti day taabana. Apay pinaumay na piti balayo, Alicia. Friend, kasapulak ti kasarsarita. Ada ka di parikot mo. Tsaka mo. Mariknak alikliklikan na ko ni Jeff. Nag-day off idikalman. Tilatan cellphone na ti as-asikason na. Iti pa'y salas ti pagturturugan na. Ada ka di saan nyo nagkinaawatan? Awan mo ti amok ang nagapaan mi. Kalat-latan ang nagbaliw ti amin. Amangan mo't no ilusyon mo laang dayta. Aglalo kat kaan anak mo. Saan, friend? Nakasarita ka din ni Jeff. When? Ngam kanayon nga ibagana, nga okay kami laang. Uray no mariknak asaan man. Kas iti kunam, ni Jeff mismo tinangibaga nga okay kayo laang. Ay, di ka man agpanunot iti negatibo, friend.
Sabali nga minti agparparik na kanyak, friend. Anyat orasan, ngam nakaturog pa ilaang ti apukaw ka. Wen nga rod, nanang. Tao po! Ni, adda tao ijerwar. Bisita yo siguro, Auntie Magda. Ala, si kaman laang ti mapan mangkita. Siya kun ti makaamo iti apukaw. Sige, Auntie Magda. Anya ti masapul mo, miss? Naimbag abigat mo, manang. Imayak ta umay ko kumaitaday ti pansit kada kayo. Ha? Siyak gayam ni Ira, tinobya ni Jeff. No sa anak nga agbidot, sikat ibagbaga na kanyak amanang na nag-abroad. Anya? Nice meeting you, manang. Awon gayam, ada ka din ni Jeff. Di na ngamin replyan dagiti text ko kan kuana. Uray dagiti awag ko. Saan naman asong batan? Mabitla ang Ira. Riingak ni Jeff. Tada kayon ti agsarita. Nay, anya tinapasamak, Alicia. Agkalingatan kamutan. Asino ayayay tao ijerwar? Ira kano tinagan na, Auntie Magda. Nobya kano ti anak yo. Nobya? Kasta ti kunan, Auntie. Kasano kumaanobya ni Jeff? Kat adda kamutan. Jack amo, Auntie Magda. Ala, ringam ni Jeff. Tasyak man ti sumango iti dayta babae. Unay ka matan, Alicia. Kita maturog ti tao. Ada bisitam, Jeff. Iba ka man nakaturog ak pala. Ira kano tinagan na. Anya ti kunan? Ada tinubyam itirwan. Kaya't nakaama kasarita. Ay, di nakman raba ka na kasta. Sa anak amang rabrabak, Jeff. Pudno ti ibagbagak. No saan ka mamati? Rumor ka. Tasik ka mismo ti sumango kan kuana. Apay adi mo imbagbaga nga dagaya man sa bali a babae iti biyag mo. Alicia. No saan na kon nga ay ayatan. Mabalin mat nga i-break nakpay. Sakbay ang makirelasyon ka iti sa bali. Maawatak mat. No ibagam adi na kon ay ayatan. Pasensya ka na, Alicia. Jack ang gagara. Di ka matanagan. Saan ka aguraan? No isuti ay ayatam ita. Anya ti kahit mga asawan? Waya-wayaan ka, Jeff. Jack, ipilit ti bagikan ka. Ngam. Kasaritak to tigayam ko inton bigat. Tapno umakarak iti pagyanan. Di ka matanagan. No kayat mo ang makita ti anak ta. O kailangan kanyak. Hello, friend? Oh, imawag ka man. Apay ka di? Naskan nga umakar kamin iti anak ko. Mabalin ka di, adita kami pailaang dagos mo. Ha? Itian niya kumaga po. Basta, ipalawag kuntukan ka, friend. Amo ka di dagiti dadakkel ni Jeff ti maipapan iti plano. Saan pa ngam ipakaamok to kadakwada. Di ka madanagan. Makalawas kami lang iti dagos mo. Pumanaw kami tumat la dagos. Taag-awid kami ijay laon yon. Sige, sikat makamo, friend. I-text nak to no kaano kayo nga umay. Sige, friend. Agyaman ako unay. Sigurado ka kadin iti da ito a desisyon mo, Alicia. Wen, Auntie Magda, narigat mat no ipilit ko tibagik iti anak yo. Gaputa saan mo't asyak ki ay ayatan na. Saan ka din ang maurnos na ito'y balasan ko? Pasensya ka yun, Auntie.
Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagtalag ko iti anak yo. Uray saan kayo nga okay kin ni Jeff. Mabalin nyo matlat at agnaid dito'y iti apo ko. Saanin, Auntie Magda? Ad-ada sana ka makamove on no kanayin ko makitkita ni Jeff. Kan amang anuan niya pa'y ti mga ramid ko kankwana. Ay, kaat sa dinungarod ti papanan nyo ita, balasan ko. Agyan kami pa'y lang iti dagos ti gayam ko, Auntie. Agawid kaming tumat lang iti ayandanan ang kantatan, inton sumaruno alawas. No kaya't yung makita ti apo ko yo. I-text naklatan, Auntie. Ay, pasensya ka ni tinapasama ka, Alicia, anak. Di ko maguraan ni Jeff, Uncle Lucio. Mawatak, no adaman sa bali nga ay ayatan na. Jack maanusan ti makirelasyon iti tao. Asaan mo tasyak ti ay ayatan na. Okay lang, Uncle. Di kay madanagan. Saan ang agimula iti sakit tinakam iti uray asinuman kada kayo. Agyaman aklaunay iti kinaimbagyo kanyak. No kasta, agawid kayo ni Jay La Union? Uwan, Uncle. Ijay kami pala ang nagnaad. No kaya't yung ang makita ni baby. I-text daklaang, taipasyar ko dito'y. Isabat kunto dito'y, no okay laang kada kayo. Alicia, mabalin ka ding agsarita tapay. Awanan ti rumbang apagsaritaan ta, Jeff. Denggam ko mama ti palawag ko. Kasanulangan ti anak ta. Kabailan mi ti agbyag, nga uray awan ka, Jeff. Di ka madanagan. Saan ka aguraan iti kasto nga inaramid mo? Ngam di mo namnamaan. Ama kisinubyanak paikan ka. Kalpasan day ta apasama, nagawid kami iti anak ko dito'y La Union. 5 atawan itan ti anak mi kini Jeff. Awan ti makunak kadag iti dadakkel na, gapo ta kanayon damet apakamustaan ti apo ko da. Numaminsan, isuda pa yan ti mangibaga, nga ipasyar ko ti apo ko da, iti ayanda. Numay papan kada kami kini Jeff, saan kami nagsinubyan. Gapo ta nagkalaysadan kini Ira. Nupay kasta, awan ti sakit tinagam ko kanwana. Alakastan, katagyaman nakitigan pa ng drama, iti pakasalitaan. To'y pagayam mo, Alicia. Alicia, pagayam ko, agyaman nakitida iti apakasalitaan. Kunaantan, asaan ada kayo kini Jeff, tinaykari iti tunggal maysa. Katala, ipamaysam ti pamatigkan atensyon mo, iti anak mo. Kat padakkalam, iti nasaya at asursuro. Dumteng tulat ta tinaykari alalaki, aparakan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasalitaan ng patulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alicia, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ingi istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lovely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged iti nagan nga Aljun at Tagala Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Lalaki ak nga may saak at akrot. Mabuti nga iti kasipnutan. Nang runa no damangeg ko nga istorya may papan iti alalya.
Rugyak man tagsalaysay idagtawenak iti 14. Bueno, papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo ani Aljon, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inton nalpas tayo amangan, aginaw kan mirasol, saan mo nga ipabigat ti iinawam, si kamot Aljon, agpakan ka iti aso. Sapay nagsipngat iti ruwar. Apay ayan, nung nasipngay, Mabuto nga road. anya nga iti pagbut nga. Amangan mo dalalya. Mamatpati kan tuumot iti alalya. Bakit ako, ngamjak pa'y nakakita iti alalya. Panunot mo laang dayta. Limalalakyan ka atakraw. Wenyaron atatang, saan kami matatakrot ka ni Manang Lin? Uray tanalaingak mat ije pagadalan. Saan akaskan ka? Uray ta sa anak matatakrot akasken ka. Naalakit day, mahang kayaw. Amangan no agapa kayo manan. Anya pa'y lang tiyar aramidem ngay. Nakainawa kon, naisagana kon dyan ka ng ti aso. Diyay laangan mapanmangpakan ti aramidem. Sika nga minin ati mapanmangpakan. Naglalaingam ngay. Siyak lang arudin tinaginaw. Anya matan. No di ka pa'y lagunay. Ipulong ka kadatatang kananang. Wanan, mapanakon. Lukat kulatan ti silaw dito yung kusina. Medyo masilawan matkit di jerwar. Ano apay ngamin mat ama nagkutbutangak. Dahito yung tikanan ti aso. Rumara kon. Katapaman ama itad ko. Tumarayak nga umunag. Narigatan. Ang mga numakakita ak iti alalya. Dagol. Adto'y tikanam. Bigla na idap ti silaw. Alalya! Alalya! Si kakaditi nang idap iti silaw. Kat, pirmi matan abutang mo. Nanang! Ni Manang Mirasol! Amo na lang ang rudan na takrutak. Mangloko pa'y lang man. Apay nga inaramid mo ti kabsat mo ti kasjay, Mirasol. Kaya't ko laang matakitaan ti reaksyon na nanang. No talaga ang mabuting matlaang. Intun maminsan. Diyak kayatan ti agpakan iti aso, nanang. Ay, Ni Manang Mirasol atan ti agpakan iti aso. Si kangarod ati aginaw, tasyak tagpakan iti aso. Diyak kayat. Trabahom ti aginaw. inton maminsan, saan mo nga ulitan ti inaramid mo, Mirasol? No ulitan pa si kanton ti agpakan iti aso. Uwan nanang. Sige, mapan kayo maturugal. Apay nga ka dito'y silad ko. Manang, mabalin ka di adituyak a maturog. Apay, kat adamat silad jo kin ni Mirasol. Imbag ijay tasagay sa kayo iti kama. Masurunak nga rod kan kuana, manang. Oray agap laga kon dito'y datar. Tapno saan ka madisturbo iti araramidam. Sige, alangarod agaplag ka pa'y laang dita. Jak pa'y ngamin nalpas to'y project kong aramida. Puwan, manang. Anya tinagapaan nyo ayakin ni Mirasol. Saan kami anagapa, manang? Binutbutang nak ngamin. Kunak no alalya tinangidap iti silaw. Nimat gayam manang Mirasol. No apay mat ngamin ama nagbutbuteng ka. Jak amua, manang. No apay akas tuyak. Tatang, kunan ni Carlo aka eskwelaak. Adda ka no white lady ng agpakpakita iti rabi ijay batog ti mangga amalabsan may. Numapan kami agiskwela. Ay, naanak kaw. Malablabasak na dya mangga, manipod pa iti baruak, nga maging gaita, awan pa nakita ka white lady. Idi siguro kat awan. Hangam ita. Adda ka no agpakpakita white lady, tatang. Ay, istorya lang na ita, anak kaw. Saan ka mamatpatay? Agpaiso ka no, tatang. Saan mo ngay papilit? Diyak lang mamati ti dayta ngay bagbagat ti kaeskwelaan. Nakapimpintas at talaga ni Carla.
Talaga crush ko. Nga mabainak mo't amang ibaga crush ko. Naimbaglangan Taiso tinaira na akatugaw ko. Hoy, Aljon. Ha? Apakit kitaan na. Ada ka di rugit iti rupak? Ha? Ay, awan. Nagpintas ka ngamin. Isuakit kitaan ka. Pasablugan nakman ako nakon. Aywan gayam, naaramid mo ka din di assignment tayo itimat? Una, inaramid kun idirabi Kasta ka di? Mabalin ka di nga isurom no kasano nga aramidan. Diyak namin masurusurutan. Ala, irwar mo nga rodan tinutbok mo, taisuro ka. Tawan pa mo't maestra tayo ita a subject. Aywan gayam, awisan ka inton Sabado. Birthday. Kuna ni Nanang, awisak ka no dagiti gagayam ko. Kasta ka di? Happy birthday nga rod Anya nga oras nga umayak? Alas 4 ka no iti malam. Ada ngamin papanan ni Nanang iti agsapa. Sige. Agpakada ak nga rod kada nanang kantatang. Nanang, agpakada ak kuma, tadda papanak. Sa dino ti papanam. Birthday ni Carla agayem ko, kat agaw awis. Di mapan ka. Ang di ka una pakpakarabi Unanang. Ay, ni tatang ngay. Ada na panan na. Di pa isimang pat. Da kayon tulang nga rodon timang ibagakan kwa na. Nga ada na panak. Wan, anak ko. Sige nga rod nanang. Mapanakon. Carla, agpakada akon alas 6 mat gaya man. Mabidlaan, mangibalkutak lang iti iyawid mo. Saanan? Kababain mat. Nanganak matan. Para kadananang kantatang mo kan kadamanang mo. Alaman laangan. Saan nga ta kababain kadananang kantatang mo? Iso damat din ang ibaga nga ibalkutan ka. Imbagak namin asikati mang sursuro kanya kiti assignment ko. No saan ko nga mo nga aramidan. Pakaragsakak ti mangisuro ka. No adda saan mo nga among aramidan, Carla. Agpaiso? Unmat. Kasta ti kinapatag mo kanya. Ha? Napatagak ka, kunam? Ha? Kwa? Napatag ka kas gayam, kunak. Kasta ka di? Mabit lang nga rod, tamang ibalkutak iti iyawid mo. Ay, talaga anarabyan akon. Mabainak mat ngamin nga agpakada adagos kan ni Carla. Kan kasladyak mat ngamin mapanawan. Hanya ngay ita, narabyan akon. Ay, sapay malabsak ti mangga apunada nga da white lady na. Ay, imbag dito'y kalsada, tanalawag pa'y. Iso adyak pa'y kasapulan ti silaw. Saan abalik? At damat flashlight to'y cellphone ko. Ison ti usarak apag silaw. Intun sumina ako ni ti kalsada. Dandani akon iti mangga akunada nga da white lady na. Adda puraw iti punti mangga. Tumaray akon. Taray, Aljon. Taray. Nabatik ti bay sa chinelas ko. Diakon kayat ti tumalyaw. Tumaray aklatan. Aging ga makadayuak. Sublyak to inton bigat ti chinelas ko. Apay anarabyan ka. Kung nakasan kang agpakpakarabi Nanang, mabainak mat ngamin nga agpakada adagos ka ni Carla. Anya ngay, day tabit-bit mo. Impayawid ni Carla. Ipanmulatan ni Jairef. Tanangan kami mutan. Mapankanto mat maturugan tarabien. Unanang. Mabit man laang. Apay akas lang kalkalingutan ka. Ay, awan nanang. Nabanugak laang siguro anag na. Sige, mapan ka nga rudan iti pangibabaon akken ka. Tapno makainan na akamutan. Mapan ko sublihan ti chinelas ko anabatik idirabi Jakon imbaga kadananang tinakitak. Tamangan no katawaan daklaang.
White lady nga tati nakitak idirabi. Ngamapay ako na ni tatang asan apud nung adda white lady. Uno, pilpil yun day jay a white lady ti pagpakitaan na. Ay, adday tanti mangga. Ay, ayan nga tati chinelas ko. Ay, day jay. Ay, kita man ti pasat anak kita iti white lady. Ha? Sako mat gayam. Apay mat ngamin nga adda nang ibati iti sako dita. Permilakid din ti butbutang ko idirabi Sako mat gayam ti kinabutang ko. Ay na, nakakatkatawa mo ti istoryam, Aljon. Managbutbutang kamat gayam. Carla, jak man amo no apay akas tuyak. Kuna day di apong ko, no kano managbutbutang ka, no kas di nga adda matay, igamam kano tapno mapukaw ti butang mo. Agpayso nga ta? Diyak mo day tamot ti kuna day di apong ko. Kayat kumat ama ikati kinatakrot ko. Padasak tuman mat day tanga imbagam. Nagbayag mo tanda tatang kananang anapan nakijanda. Awan matan aramidan ta. Natrabaho ta matan amin nga imbilinda. Aywan! Agbuya talaangan iti TV. Tapno saan ta maboring. Ha? Aywan na niya. Anya nga tati mayat apabuya ita. Mabit lang Ilukat ko ti TV. Tagkitak man iti mayat apabuya. Wow! Ha? Mayat da ito'y apabuya Nakabutbutang madday tamanang. Ialis mo. Isungarod ti kayat ko abuyaan. Si kalangan ti agbuya. Rumwarak. Jak kayat day ta apabuya. Takrut ka kit di Bakla. Sa dino ti papanam? Natayan ni Lulom. Mapanak ijay daan ang balay may. Ta ijay kano ti ayan na ita. Saan pa yan nabalsamaw? Pagtutungtungan mi pa'y. Nagkakapsat noon niya ti aramidin may. Umayak mo tatang. Sigurado ka? Ang mga nusan kan tumanin na makaturog no makakita kay ti bangkay. Sigurado tatang. Kaya't ko ang makita ti bangkay ni Lolo. Apay may akayat mo akitain. Sigod-sigod kat saan mo akayat ti makakita iti bangkay. Kaya't kung aigaman ni Lolo, barang maikat ti kinaman nagbutbutang ko, tatang. Sa bagay, nangagkumot na itan. Diyak lamaw, nagpaypaysaw. Kaya't ko apadasan, tatang. Nawan mo't kat ditidakis na, no padasam nga agpaysaw. Itatanay gamam ni Lulaw, anya nga itirik nam. Awan mat, tatang. Kastoy gayam ti bangkay. Nalamiis. Ikiwan tawan nga rod biyagnan. Barang maikatan ti kinatakrot ko, tatang. Kahit mabati ka nga rod ditaw, no, sumurot ka kanya kay salas. Sumurot ka kada kayo ijay salas, tatang. Lala, umay ka nga rodan. Taag tutungtong kami pa'y nga kakabsat. Kumusta tirik nam ita? Naikatan ti kinatakrot mo? Lablabanak lang tiriknak manang. Nung ma-imagine ko ti ropa ni Lolo, pilpilitak latan alipatan iti lagip ko. Rumbang laang akas ta ti aramidam. Manunti tawon mo, ngam takrot ka pay lang. Isungarod akayat ko alabanan da ito'y ariknak, manang. Tapno saan nakaakanayon aluklukwan ni Mirasol. No saan kanton atakrot, sumardang tumatan ni Mirasol amang luklukukan ka. Jakman amo ka ni manang Mirasol. Amo na lang arudan ama nagbutbutengak. Kay kayat nakpay lang aluklukuan.
Wen atam mo na atakrot ka. Ngam no saan kanton amabutang, sumardeng tumatan amang lukluko ken ka. Kumusta ka, Itan? Timurad ka din? Panagkunak, at damot nagbaliwak. Sa anak matunahin ama nagbutbutang. Ngam, at dalat taday taariknak no kwa. Buyogam latan iti kararag. No kasta asum kan tiriknam, ama karikna ka iti panagbuteng. Agkararag ka laeng. Agyaman kadagita nga isursurum Carla. Gapuken ka. Isu nabawasan ti kinatakrot ko. Ken, nakatulong ti kanayon a panangawis mo kanyak amapan iti simbaan. Anya ka kadi, siyak ti rumbang agyaman kan ka. Gapo ka dagiti insursurum kanyak. Nangruna iti mat. Aging ga ita college time. Sikapay lang ti kanayon kong asikgan. Saan ka di akinunak? Apakaragsakak ti mangisurukan ka? Agyamanak, Aljon. Gapo ka ni Carla, ininot anapukaw ti kinatakrot ko, Mr. Lonely. Nagaramakken ko na, kat sinong batanak. Iso nga ita, kaayan-ayat kon ni Carla. Kastaan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Aljon. Agyamanak met pagayam Aljon, iti daytoy apakasaritaan. Ket nasayat met, tanapukawen ti kinatakrot mo. Ken kablaawan ka, gapo ta sinungbatan na kati babae nga ay ayatan. Ala, sapala ko tagturtuloy ti ragsakyo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ni Aljon, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para ti script ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Peclay. Sound effects, Joffer Anas Basit. Musika, can computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itinkay panagdengeg. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan nga Alona at taga La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adu ti pakababalawan ti asawak, takasla kano babae analaing asumao. Uray ngamin babae kat kasinong bat na. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alona, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bagbagaan man di asawam, Alona. Apay ayan nanang. Makisinsin nung bat ka dagiti babae ijay paggapasan. Saan nga agpaatew? Anya ngay manun ti makagapo nanang. Makiin-innagaw mo't iti pwesto. Gapon sa alinong ti pwesto dagiti babae. Kat kayak namutan ti makisinno ka. Ay unay matan ni Alan. Kasla babae jay asawam. Di na pampanunutan a babae jay kasungsungbat na. Bayan nyo nanang takasaok indon sumangpad. Alaman anak ko. Tapno saan amang ibabain jay asawam. Anya manan jay bagbaga ni nanang anak kisinong bat kay ti babae. Bagbaga man jay nam, tasan unay nga agbalin at chismosa. Nagalas tanday ta nga ibagbagam iti inak. Tandaanam nga inak day jay. Isaksakit na kalaang gaputan nakababain ti aramidam. Anya ko mati nakababain nga aramidag, sika Alona. Makiin-innagaw ka iti pwesto kadag iti babae. Sigud a pwestok di alalaag. Napanakla ang iminom. Inagaw damat tayo. Kat binaybay amlat ako man tababae daket nga rod, nakisinsin nung bat kakit den. Ay kat naglaing dan, no kasta akanayon ti aramidan da. Gapo tababae da, pagbigyak idan. Kasta ti gentleman ako nada lakay. Ay, awan kanyak dagita. Agpapada tayo laang a tao. Awan ti special kada tayo. Day takot ti madikan ka. Saan ka pabagbagaan? Gapo, tawan serbi ti bagbagam.
Apay Paula, makin-in nagaw iti pagsakduan. Ti kayat na, iso ti umo na nga agsakdo. Awan mo ti akin kuko iti dayjay, taubbog mo't anaggapo iti bantay. Agpila kumamot saan ajay iso akanayon ti umo na, uray kitaan na nagatidog ti pila. Ay, pasensya kayo lakuman iti asawa. Bagbagak to inton sumangpet. Alaman Alona, nakaro mo ti aramidon nila kay mo. Agpapada tayo mo't amin nga agdardaras, kan adu ti aramidon na. Ala, siya kung ti dumawdawat iti pasensya, Paula. Imbag ka pa'y, tanalaka ka akasasao. Di asawa mo nga'y, iso ti kasla babae. Naglaing amakisin nung bat. Bagbagak matkit di akanayon ti asawa. Di nakmat dengdenggan. Naglaing nga agrason. Kasta mo ti aramid nila kay mo. Saan nga agpaaba? Anyaman ang ti inaramid mo ija pagsakduan aya. Apay, ipagarup mo ako kwam dayjay? Isu akayat mo kat sikat ti umuna nga agsakdo? Ay, naglalainganan dagita at tao. No agbagyo, siyak akanayon ti mangisimsim pa iti house. Di daman la isimpa. Into na isimpa kon, agsasarunoda matan asumakdaw. Wan angam siyak mat nga ti kasauda. Awan kanu ti akin kuko iti dayjay nga ubog. Isu nga agpila ka mat Ibagam asyak ti kasauda. Maabak da ngamin ka, no siyak ti kasinong batda. Makipila kalatan lakay. Kababain ngamin no kasta nga adu ti pila kat saan ka ngagpila. Ay, naglaing dakit di Tilamang namnam ay ti amuda. Kat siyak mati para simpa iti dahi pagsakduan. Wen ngam sigo danday ta pagsakduan anabangunan tayo ditoy. Isu asaan mo ako kwa? Un nga road. Ngam siyak ti mangas asikaso. Nalawag. Talaga ka di akas di ti ugali ni Manong Alan? Manang Alona? Apay, anya ti ugali na? Kasla ka na yun anapudo ti ulo na. Ni, apay matanak ko nam ti kasta ading ko. Nung amin makakita iti agragragsak, kasla na sakit tinakom na. Ha? Apay matanak ko nam ti kasta? Tagtik-tiktok kami lang, mat kadagiti gagayem ko, iti asidag ti arubayan nyo. Tanalawang nga rod ijay apaset. Nagungot kit din idi lumabas. Anya ti imbaga na aya. Day talaong ti paglaingan nyo. Day taaggarampingat. Anya nga iti maganam biyo di tangar aramidin nyo. Kasla kayo agbiribirok iti mang sirpat kada kayo. Agawid kayo kit din. Tamapan kayo agdalos iji babalayo. Kunana! Ay na, saan nyo latan apan pansinan? Takas jay talaga ti ugali ni manong mo. Namsaan mo't anain kalintugan ti kasjay? Siya kung ti dumawdawat iti pasensya, Daisy. Oray nga min siya. Jak mabagbagaan ni manong mo, tasyak mo't ti kagura na. Awan gayam na no kasta na laeng, manang. Apay api na ba inamananda, Daisy? Kanda giti gagayam na? Ay unayan. Tunggal ka di agawid Adda maibagam abasol ko. Sika, Alona? Katagpay sumat nga men. Apay aya atila pakibibiyangam. Mabwisit ang ngarod amang kitkita kadakwada. Jay la agpakyot iti sango ti kamera ti aramiden da. Apal mun sa laang matday ta. Anya ngay kumati pa kasignaram. Agpakyot ka mat ano kayat mo? Ay, saanak nga agraraman. Awan ano kastam laang lakay. Awan mayat nga umasidagkan ka. Awan mayat makigayam kan ka. Awan bibiyang ko. Apay, no makigayamak, mapakanak nga rod day taagayam ko. Ay, amangan no isupay kit di ti mangirubo kanyak. Ay, talaga saan ka mabagbagaan, Alan? Isu asika, tangay siyak ti mangpakpakan kan ka. Siyak ti kampyam. Saan kat adagita atat tao nga agipulpulong kan ka? Apay, nasakit tinakam mo amang pakpakan kanyak. No awan kumati awir ko nga anak ta, mapakan kumatkat ti bagbagek. Awan imbagak, anasakit tinakam ko amang pakpakan kan ka. Tikinunak, siyak ti kampyam, taasawa nakkat nga road. Nauray si katikam malay. Usaram tautak mo, tapno ammom, no asino ti agkamkam malay. Anya? Napanan ti asawam, Alona.
Aldawon, ngam di pa'y nagawid. Napan nagbilag itirik, nanang. Mayat nga agpayso ti init na. Mayat ti agibilag itiiri. Wan nga rod, nanang. Kasapulan mi ti agpabayo, tawan bagas mi. Ay katwa na anak ko. Nasaya at magtani. Napigsa ti darang ti inay. Alo na. Pukpuk kawan na ka ti asawam. Ay dumanon ka dito'y balay, lakay. Tapno di kag pukpuk kaw dita. Ay. Mapan mo man ibagak ni Paula, ta ipagod daman dagiti manok da. Ibuson damot dagiti ibilbilag ko nga Eric. Ay, sukat aban bantaya kon. Ay, nanang, ubaan nyo pa'y man ni baby. Tamapanak iti balay da, Paula. Iyag mo nga raw. Ibagam, ano di da pa'y ipagod dagiti manok da? Pilayak. Ay, anya kamatan alan. Mangrugi ka man ako nakon. Urayom latan amay pagod da, tamapan kon ibaga. Ada ka mat alona, anya ti masapol mo? Pangaasim man, Paula. Ta ipagod yo kumadagiti manok yo, tamanganda iti pagay nga imbilag ni Alan. Umanay man apag-aburidwan nan, ta isu kanula bambantayan nan. Ala, sapay awan nila kay ko. Di pa'y simangpot. Ibagak tulatan intun sumangpot, ta ipagod na. Sige nga rod kabsat, agyaman ak Pakibagamlangan ka ni Alan, taurayot biit nila kay ko. Huwan kabsat, sige nga rod, tamapana kon. Napanan ngay ni Alan, nanang. Ay kat nagsubli ijay binilag na nga Eric tabantayan na kano. Nanganlaeng sa pimanaw manen. Sapay ko na ni Paula nga awan nila kay na. Urayan na kanupay asumangpet. Ta iso ti mangipagod ka dagiti manok da. Ay sus, amangan no inton madamdama. Pilayan nga agpayso ni Alan dagiti manok. Makamumot na nanang. No iso ti amuna anasaya at diso. Apay day ta manok, lakay. Pinalapal ko. Kat, napurwak mo ten. Ipan mo man kit di tabalay da Paula. Ay, mabainak. Kanya nga iti bagak. Saan ka de? Anapan mo imbagang ipagod da? Wan. Urayan na pa'y kanu asumangpet nila kay na, ta iso ti mangipagod. Ay kat basuldan Ipan mo latan. Tasayang mat no ibalang ko. Sikan ati mangipan no kayat mo. Mabainak. Di siyak. Ay, pang-asim lakay tatanangom ti makisao. Di ka man makisin nung batan. Ay kat depende No agungat, ay kat agungatak mat Kat agpasensya kalatan Anya aga po ngay. Apay, basol ko? Basol da tadidaan mo nga ipagod dagiti tarakanda. Ay, naggagat ka makisin nung bat. No nagpasensya ka, di nabibiit amalpas ti tungtungan. Agpakalaing ka man ako nakon. Dita ka man langan. Saan ka di nga imbagaklat nga urayag nila kay ko asumangpet? Sana ipagod dagiti manok mi? Ay, pasensya kan, Paula. Nalawanan ka nun nila kay ko ti manok mo. Isupay tadaganas na nga agungat. Kat napatay na lang arudan di manok mi. Kat imbagak mo't nga agpasensya latta ko man. Ay na, saan nagpasensya kabsat? Nakisin nung batmanan. Ay, baklan samad di asawam. Anya, naglaing makisin nung bat. Babae laang ti kabailan na. Adda kasaran di tadaya inton bigat. Alona, Alan, mapantayo tabi nagaanak mo't ni Kumari Kureng. Sige nanang. Awan mataramidak inton bigat. Isu mapanak mo. Kakaisu na amalanitan manan ti subil. Ay kat agkukuyog tayon tun nanang. Dagasendak tulatan ijay balay Anya nga oras nga nanang. Kat sakbay ti pangal daw Alang arod nanang. Agyaman kami. Iti umayo pa nang ibaga. Nalpas tayo nanangan. Mabalinan ti agawid. Madamdama pa'y mata. Gaputan alpas tayon anangan, agawid tayon. Ay, makaburing man nga road. Aguray ka, tagbuya tayo pa'y mata. Agbuya tayo no, anya ti sumarunong aramidan dagiti agkasar. Anya nga iti maganap mo. Ay, unay kan, aya. Agpicture tayo man pa'y manang aluna.
Bagla nga ada remembrance tayo. Ay, ading ko. Makipicture kamutan kata kami Manong Alan. Saanin? Nukas tumot lang iti picture mo, apanay filter. Ay, anya ko mati problema iti filter, Manong. Saan mo't adakas? Kaputa inaramid da nga usaron. Ngam makapapeki mat. Kunamlan na pintas, ngam no makita mi ti personal, ay na, kaslamat gaya mapa ti ropa na. Kasano no makidit ka. Di makigtot ti kadit mo. Uy, Alan, gusto man day ta? Manong, no agposak man iti naka-filter a picture ko, para iti bagit dayjay, saan para iti kadate ko. Tawan planok a makidate, iti naamamok lang iti FB. No saan mo akayat abuyaan dagiti naka-filter a picture ko, o di i-black na klaang. Abay akasta ka, Manong Alan. No siyak di makakita iti naka-filter aro, bakit maragragsakan na, no napintas da. Sikakot saan? No di kat masusuron ka. Siguro, no sikat agusar iti filter, saan at tumalab? Nagadupay lang ipagbagam. Agraraman kakit di apumintas. Ay na, Huston Daisy. Di kan makisinsin nung bat iti dayta a tao, ta saan ka amangabak? Bakla dayta, tababae laang ti kabailan na akasin nung bat. Ay, umay kan Alan, agawid tan, mangibabain kan ditoy. Ay, wala niya. Amangan mat nga agpay sunog bakla ka, Manong Alan. Manang Alan, kunam Ay, salbag kayo kiti. Kita kayo manlangan. Apay man ngaminan anak kisindong bat ka ni Daisy. Anya ti problema mken kuana. Masurunak nga rod. Tatunggal lo katak ti cellphone ko. Katropa na naka-filter ti makitkitak. No saan mo akayat makit-kita? Di i-unfollow mo, wano i-block mo latan, saan kat anak kisinong bat ka? No pinatim ko madya imbaga nga agawid tan. Di sa anak ko maanak kisinong bat. Bir nga sandakan iti bakla, gapo iti dayta nga ugalem. Ay, makapasoron nga rod. Diyak kayat ti mabirbir ngasan. Sa anak abakla? No saan mo akayat mabirngasan? Isardeng mo ti kasta nga ugalim. Manipod binirngasan da nila kay ko abakla, nagbalbaliw meten, Mr. Longley. Saanen amakisinsinubang kadagiti babae. Banag, apakaragsakak matunay. Tuy pagayam mo, Alona. Agyaman pagayam Alona, iti daytoy apakasaritaam. Talagang amin amadi akitaan, at ilalaki kat nalaing amakisinung bat iti babae. Ken saan anasaya at apakibibiyangam tibiyag ti padam a tao. Kat hustumet, tanagbalbaliwan nila kay mo. Iti kasta, awan meten ti pagproblemaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.